Kuringana na murungamiri wa kigina kia thirikari kaunti ya Meru itumbite gucania ugoti bwayo wa kwigana na gicunci kia 43 kiri igana ukiringithanua na Tharaka Nithi iria yumbite guciarithia ugoti bwao maita mairi na gicunci kia 98 gatanta mugwanja kuringana na riboti ya gicunci kia 45 kia ugoti uyu kiriuma kiri rwangirwa ugima bare kaunti ya Meru mbesha iria igucanio masibitari ni gicunci kia 70 gia kigina kiria kionthe kigucanio kiri kaunti inu ya Meru. Ndwangi ciingi iri ruthite wega kiri gucania ugoti kaunti ya Meru ni bomu na rwangi rwa kigina na ICT. Boniface Mongera atumenyithie. Thirikari na ndi twina mbeca katwina cio Kiringithania ripoti ya kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Meru muthuji munene wa budget ya thirikari control budget enusu mwaka jo thirikari ngiri 2023 ngiri 2024 kana kwa mweri wa tandatu mwaka muthiru mwaka Disemba ironania atiri gintu kia mbere Burundi na kaunti ya Tharaka Nithi bethirito bongerete na mainda kuthurania bombeca ciao ciongwa kana na gichongo source revenue areri na mungana jo 94 eje kumakire milioni 78 gaturumo ithano mwanka milioni 150 ni ithandatu. Kithia kiu kingi nakio ndene kaunti ya Meru mungana jo thurania bombeca ciao ijo ithirito jongerekete na mungana 43 gaturumo ithatu indi bara makwithira bekinyiria aria batemirite kwithira bekinyira milioni 866 aria bakinyiritie milioni 374 gaturumo ithatu. Mnaku na kuringana ripoti iji barionanire ni kaunti ya Tharaka Nithi na bethira bakwithirania mbeca nyingi ikiri mareja cibitari na tatu ingi ciogima rina mungana jo 45 arade ne kaunti ya Meru kinyabo bethira bagita mbeca nyingi kirongiro ogima na mungana jo 70 kingi no kagiteneka kothongoni. Ripoti iji ironania gavana Njoki wa Tharaka Nithi nethirito arite marandu ja makuru na milioni 191 na kwithirwa itigaria marandu ja makuru milioni 237 arende ne kaunti ya Meru. Gavana Kaira Mwangaza arite marandu ja makuru milioni 58 na kwithirwa itigaria milioni 640 ni nyanya gaturumo inyanya. Jabo na ubotengani ndene kaunti ya Tharaka Nithi baronania mungana jo munejo mishara yao 44 gaturumo ijiri chuto jo itakire itungo bogima arende kaunti ya Meru kinyaku aritigo bogima bakwithira beira kiongo gikinene 68 gaturumo kenda. Auguzi msilale bado mapambano Korea atiri gitumi ko gitako mishara iritingo bogima na thirikari ongerete aitingo bogima matorene CHPs. Jabo no botengani ripoti ichoke kona ne kaunti ya Meru kagitene kau netiri na gutumira mbeshingi kirotero maendeleo kana gichunko absorption arene mungana jo 111 gaturumo ithandatu arenta karungire ne kaunti ya Tharaka Nithi utumiri bwo bombesha kirotero maendeleo jwari mungana jo 41 gaturumo ithano eje kumakire milioni 209 gaturumo mugwanja mwaka milioni 290 ni ithandatu gaturumo inyanya. Orwangiro ogima kigina ni ICT ndene kaunti ya Meru rotongirite na gutumira mbeshingi cia maendeleo aria kwa gavana Muthomi Njoki naku rwangiro mathomo kigina na barabara batongeretie. Nke report na Ntoshero TV kumaja kingine ngine kine kemusho Nairobi mbita Boniface Mongera.